cy'imyaka 2 ndetse ariko kitarengeje imyaka 5. Dukomeze n'amakuru yacu, turacyari mu makuru agezweho aho tuyakomereje mu karere ka Gatsibo, aho Gatsibo urupfu rw'umwarimu Kanyamugara rukomeje kuvugisha benshi. Mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gasange haravugwa inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwarimu witwa Kanyamugara Wycliffe, wari umwarimu kuri GS Gategero wapfuye akiri mu kwezi kwa buki. Amakuru bwiza ihabwa n'umuntu wari muzi neza avuga ko uyu mwarimu yarasanzwe ababanira neza, ari inyangamugayo, dore ko ngo yari anahagarariye urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu murenge wa Gasange. Bwiza yashatse kumenya icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwe, ariko utashatse ko amazina ye ajya ahabona yavuze ko ibirimo kuvugwa cyane ari uko uyu Kanyaburanga yaba yarahumanyirijwe mu bukwe bwe yari amaze iminsi akoze, dore ko yarakiri mu kwezi kwa buki. Bivuga ko akimara gukora ubukwe aribwo yahise arwara. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru idakwiye muri sosiyete nyarwanda. Reka tumwifurize twese hamwe tuti iruko ryiza, tumwifurize iruko ridashira. Mu by'ukuri reka Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho. U Rwanda rwise ubushotoranyi bukomeye amagambo ya Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahariye kuzafunga Perezida Paul Kagame. Guverinoma y'u Rwanda yashinje ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubushotoranyi bukomeye nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu atangaje ko azafunga Perezida Paul Kagame. Ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo nibwo Minisitiri Constantin Mutamba yatangaje ayo magambo ubwo yaganiraga n'imfungwa zo muri gereza ya Munzenze iherereye i Goma. Mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, Mutamba yumvikanye aburira imfungwa zo muri iriya gereza ko bazakorana na Perezida Paul Kagame yise umwanzi ndetse n'umunyabyaha bazafatwa. Muri ayo mashusho kandi uyu minisitiri yumvikanye abaza imfungwa niba ziteguye kujya ku rugamba mu rwego rwo kubohoza ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mu maboko y'umutwe wa M23. Kinshasa yakunze kuvuga ko ifashwa n'u Rwanda. Ati, abantu mwese mumaze igihe mukoreshwa mu nyungu za Paul Kagame n'u Rwanda tuzabafata. Ntituzemera ko igihugu cyacu kiganzwa n'Abanyarwanda. Turumvikana. Ati, mwese tuzabafatana na Perezida Paul Kagame. Mutamba kandi yumvikanye avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari umunyabyaha ntaruharwa. Yungamo ati, nazanwe i Goma no gufata, ndetse uzamumfatira nzamuha igihembo kizagenwa hagendewe ku mabwiriza yo kumuta muri yombi. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo Yorande Makuru yavuze ko kuba uriya minisitiri yavugiye ariya magambo hafi y'umupaka w'u Rwanda bigaragaza ubushotoranyi bukomeye. Makuru yanditse ku rubuga rwe rwa X ati, ibi ni ubushotoranyi bukomeye Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoreye muri gereza y'i Goma mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Kuri ubu twitege ifungwa ry'abanyabyaha mu ruvange rw'abicanyi barimo FDLR, Wazalendo, abacanshuro n'abanyaburayi SAMIM barwanira FARDC. U Rwanda ruravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarushotoye mu gihe atari ubwa mbere abategetsi b'iki gihugu bakora ibi bintu nk'ibyo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi inshuro nyinshi yakunze kwigamba ko azashoza intambara ku Rwanda mbere yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Amakuru avuga ko mu cyumweru gishize ubwo Tshisekedi yari ari i Lubumbashi yongeye gushimangira ko agifite uwo mugambi, gusa avuga ko azawushyira mu bikorwa ari uko yamaze guhindura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda kuva kuri Perezida Paul Kagame kugeza ku bandi bayobozi batandukanye inshuro nyinshi bakunze guhumuriza Abanyarwanda babasaba kudakuka imitima kubera amagambo y'ibikangisho abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko umutekano w'igihugu ucunzwe neza. Dukomeze n'amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rubavu, aho
inkuru ifite umutwe ugira uti hafatiwe amabaro asaga 60 y'amagendu y'imyenda ya caguwa. Mu karere ka Rubavu hafatiwe amabaro 62 y'imyenda ya caguwa yari yinjijwe mu gihugu mu buryo bw'amagendu avanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amabaro abapolisi basanze mu nzu iherereye mu mudugudu w'itangazamakuru akagari ka Kivumu mu murenge wa Gisenyi, ubwo bayisakaga kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23 Ugushyingo 2024. Hafashwe abantu babiri bakurikiranweho kugira uruhare mu kwinjiza mu gihugu bagamije gucuruza mu buryo bw'amagendu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko bafatiye aho babikaga mbere y'uko bayishyira abakiriya. Yagize ati polisi yari ifite amakuru ko hari itsinda ry'abantu rikora ubucuruzi bw'amagendu y'imyenda ryari ryamaze kwinjiza mu gihugu amabaro menshi y'imyenda ya caguwa ryinjiriye ahitwa ku Karundo. Yakomeje agira ati hagendewe kuri ayo makuru abapolisi bagiye ku nzu bifashishaga nk'ububiko bwayo cyangwa se stock mu rurimi rw'icyongereza, bayisatse basanga turacyari mu makuru agezweho aho yakomereje mu karere ka Gatsibo, aho Gatsibo urupfu rw'umwarimu Kanyamugara rukomeje kuvugisha benshi. Mu karere ka Gatsibo umurenge wa Gasange haravugwa inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umwarimu witwa Kanyamugara Wycliffe, wari umwarimu kuri GS Gategero wapfuye akiri mu kwezi kwa buki. Amakuru bwiza ihabwa n'umuntu wari muzi neza avuga ko uyu mwarimu yarasanzwe ababanira neza ari inyangamugayo, dore ko ngo yari anahagarariye urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu murenge wa Gasange. Bwiza yashatse kumenya icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwe, ariko utashatse ko amazina ye ajya ahabona yavuze ko ibirimo kuvugwa cyane ari uko uyu Kanyaburanga yaba yarahumanyirijwe mu bukwe bwe yari amaze iminsi akoze, dore ko yarakiri mu kwezi kwa buki. Bivuga ko akimara gukora ubukwe aribwo yahise arwara. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru idakwiye muri sosiyete nyarwanda. Reka tumwifurize twese hamwe tuti iruhuko ryiza, tumwifurize iruhuko ridashira. Mu by'ukuri reka tunyarukire no kuri ino nkuru ari nayo dusorezaho. Ni inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi, aho igisirikare cy'u Burundi watwirwaneho. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyateye utwatsi ibirego by'umutwe w'inyeshyamba zatwirwaneho uherutse kuvuga ko ingabo zacyo zaba ziri mu mugambi wo gukorera jenoside abanyekongo baba mu bwoko bw'abanyamurenge gifatanyije na FARDC n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo cyashyize ahagaragara ku wa gatandatu cyatangaje ko ibyo birego ari ibinyoma bigamije guhindanyiza isura y'ingabo. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa FDNB Brigadier General Gaspari Baratuza, rivuga ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaho zihuriye n'amakimbirane ashyamiranyije amoko anyuranye yo muri iki gihugu. Itangazo riragira riti FDNB iramagana yivuye inyuma ibirego by'ibinyoma bikubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'umutwe watwirwaneho rishyira mu majwi ingabo z'u Burundi ko zaba zivanga mu makimbirane ashyamiranyije amoko akorwamo urugomo rugamije kurandura ubwoko. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko hagendewe ku bunararibonye n'ubunyamwuga bw'ingabo zacyo zidashobora na rimwe kwishora mu makimbirane nk'ayo, kuko zidashobora na rimwe gutezuka ku mikorere zizwiho ku ruhando mpuzamahanga. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko ingabo zacyo ziri muri iki gihugu ku bw'amasezerano u Burundi bwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'abanyamahanga.
iyo kivuga ko irimo na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Iri tangazo ry'igisirikare cy'u Burundi rije risubiza iriherutse gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa Twirwaneho mu byumweru bibiri bishize. Mu itangazo ryayo ryo ku itariki ya 14 Ugushyingo 2024, Twirwaneho yatanze impuruza kuri jenoside yibasira abo mu bwoko bw'Abanyamulenge yavugaga ko irimo gutegurwa. Igisirikare cy'u Burundi kigashyirwa mu majwi nk'ikirimo gutanga ubufasha bw'ibikoresho ku mitwe iri muri uwo mugambi wa jenoside irimo FDLR, FARDC, CNLD ndetse na Wazalendo. Twirwaneho yavugaga ko ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe wa FDLR uzwiho kuba warakoze jenoside mu Rwanda, ubwo bafatanye uyu mutwe ukavuga ko bagamije kurimbura abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge haherewe kuba muri zone ya Rurambo ho mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ahantu ho dusoreje aya makuru twari twabateguriye hano ku Mena Official. Nizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe, abatarakanda subscribe namwe mucyogeye kugira mukande subscribe, mujya muterekaho na like, nyamuneka kugira ngo ibintu bigende neza. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.